Manipuri June Kun Mapanda Sanjam Chirangda Cookie Terrorist ng Hakiba Merchant Navy Wycombe Nilkamal Allies Boychagi Ninsing Mitam Ngasi Maikum Hangdokre. Kurumjari SCB Pamding Tabir Basumutaram na Okchari Pau Sandona Pizari. Inkum Jalisangani Kunumdagi Jun Gitang Kun Mapanda Sanjam Chirangda Cookie Terrorist na Kaplakpa nong may maru na pando na Laikidraba Merchant Navy Wycombe Nilakamal Allies Boycha miyam na nongpok yoyrel ba hay na mington pirabagi mitamgi Maikum ngasi hangdokre kong pal khaidam lekay da leba Laikidrabagi yumda pangtokpa Maikum hangdokpagi tharam aduda segma ACG MLA CSO gi luchingba sing tongan ba mafamdagi lakpa mayra paibi sing amadi lamdam adugi miyam na saruk yaduna Laikidrabagi mitamda laisukatuna ikai kumnaba utpaga loina na Kolau kaya lauki. Laikidraba Wycombe Nilakamal Allies Boycha nongpok yoyrel bagi apokpi Wycombe ongbi tondona mahaki macha amadi hagwalakliba naha kaya ama mama laibag kanana bagidamag thawai thakre kaya ama sutha na bagidamag chongthok tuna lairi masida lengak asina Laikidraba macha sing asina pamlamba thabak sing adu paliba lengak asina thabak oina onthokpagi mahuta ngasi fauba tasinadana lairiba asina miyamda hena nungai taba khoisauna ba pokhaliba asti kokhanana ba lengak na thokliba irang asi loishinana ba hotna biu ingtapa lamdam ama ohenbiu haiki Aigi isasi lebaki irang dagi ko ma thawai na pon tha pi khare mayam amasu tha kare tawriba irang se sahi ahum henjale adubu irang se niyam haiba ni chunem dinem dre Manipur sarkar na di mana matuna su tabi dre khoi se karam maina hingdoino haibagi kaino su khangde aduna sigumba mayam ama thobasa thamoi da leiba ya da gai thola abani icha singje ngasai gi leibak se ngak na bana do khoi sarkar pai bi bi singjina di mana na su tabi dre bur sarkar na mase amtang de miyang sanganing haibasa ai kaino lagi sate ge haija ninge Kokomi gi hanagi convener Jitendra Ningombana thoki bathok dogadu laingak na logadaba thodang adu lahodabana ima laibak kanana bagdamak chongthok lakhiba na ha kaya gi punsi mangkhibani adubu ngasi fawba waroshin puraktuna hanagi fibam hanjinana ba hotna daba asina lamdam asi mongfam ngakta ohelagi haina khalabra hairi Hujik fawada khoida lan tare ba kangbu mayam singsida khoida akan ba action lokot bagi film di hujik fawada udri aitre thai kaya ma thai kat khre leiriba lengak pan pai bi ba sina justice ji kadai no achum ji kadai no putok ma thok ta diribra illegally immigrant mayam singsi tak tok kinena ba hujik tongan mai kai mayam digi koi NRC update to gadabni ti lawri do hujik fawada tuminna leisale do bo rasni di oi ba ma khoi gi chayena ba kanu di thula ga mayam ma de wangang ye do NRC gi mutam de wangang di asini akhoi ngasi thoi ba lan su su mitu mian sa singane ba Lady Cookie kudung say ko illegal natte loina adu bu mayam sing marakta makoi bu kok sanaraga atopal lam digi laga tumna lejerum ba khoi cookie mayam sing su wakhan na thai na tawra kan khoi Manipur thuane na bhone rak pose ling action ang wakhan khan haba matam yaudri bra lan tari bu kang mayam sing cha masida sumu oil pi ra makoi dandi pi ba amusu mitu mian sa sing se lokto ki ba si khaktana tangdu leita ba khunai ama punchi suba tungi future gi afo khunai ama sengani haba phom se tamjeri Empowering Youth for a Better Future Haiba Wakal on the Project Zina Manipur University Student Union, Musu Manipur State Legal Service Authority, Department of Social Welfare, Government of Manipur, Department of Environment and Climate Change Kapuna Kusam Naduna Numit Humni Jatagadaba, the 16 Youth Summit Sangani Kuntaruk Ngasidagi Manipur University ge Mem Solda Hudokre. Thoramadu the Assam Tarun Kumari, Additional Session Judge, Fast Track Court, Crime Against Women L. Sampson, Board Committee Cum Chairman Project G. Amasung Sidananda Sarangthem, Literary and Publication Secretary Musu, Lisingani Kunmanga Kuntaruk na Akhanaba, Mithungnen Sing Oina Sarukyaki, Tongan ba School, Nifurongi Mahiroi Ani na Sarukyaki, Tauram Adugi Matangda, Project G Foundation, Central Committee Director Yenkong Wangtoina, Ngasi Anirak Suba Edition Oina Pangtok Liba, Numit Humnigi Tauram Masagi Manung de Class 8 Tagin at 12 Fobugi Manung de Liba. Mahiroi singda tongan ba topic singda resource person singna takpi tambigani project G na thamniba pandamasi national amasung international gi thakta hiram kayada saruk yaba ngamnana ba pandamda project G na hotnabani maru oina class 8 tagina class 12 fawgi mahiroi sing semduna tungi afaba khunai ama oina ba pandamda thauram masi pangthokpani haiki
ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯊꯕꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯤꯗꯕꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯚꯣꯏꯁ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯨꯠ ꯁꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯖꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯏꯁ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯨꯠ ꯁꯃꯤꯠꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯗꯤꯁꯟ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯁꯤꯡꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी सलाम मार्जिना फुंगदोरक्ले सिरोई ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमदी डीजल ऑटो ओनर कम ड्राइवर यूनियन का खुसमनदुना रिम्सकेट ममांगना ड्राइव चेथबदा ई-रिक्सो सिंग नंबर थादबा परमिट रुट यावदबा कया अमा थेंगनखि ई-रिक्सोना लंबी चिन्हनबगी मचाक अमसु ओइरे बाजारगी समू मखोंगदा खामदुना लेबा असि कनाना येंगसिली खंगदबना लंबी चटपदा खुदोंग चादबा कया अमा मायोकनहली मसिना मरम ओइरगा एक्सीडेंट थोकनबगी मचाक अमसु ओइरी मणिपुर चेलिबा गाड़ी असि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पीबा परमिट रुट अमगी मखादा चटलिबनी मसिदा ई-रिक्सो सिंगना मखोइना थौनिंगवा मफमदा थौदुना चटपना नियम चुमना गाड़ी थौरिबसिंगदा पुक्चा थदतपगी मवंगदा लाक्ले मसिदा मरम ओइरगा ई-रिक्सो सिंगा नुंगाइनदनबा खतना चैनबा थोलकपा याय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मित्येंग चंगदुना ई-रिक्सो सिंगी तौफम थोपा थबक लौखतपियु हाइखि ई-रिक्सो सिंग असि अयाम्बना नंबर थादबा असिना क्राइम चैनबा थोरकलबदी कनाना मदुगी थौदांग लौगदौरिबनो हाइखि इलिक्सोजे नंबर जो पीदे कनागी मखा चेलिनो गवर्नमेंट मणिपुर ट्रांसपोर्ट मखा चेलिब्रा नत्रगना म्युनिसिपालिटी मखा चेलिब्रा हाइब जो खोइदे चमम नबल लेजरे पुलिस त मयाम सिनजरे फारगा हनारे खना मतन मुखैना ऑल इंडिया पामिट जे जाय मोय ऑल इंडिया सिटीजन नि अखोइ इसाना जाय चेन बजाय के जुकाइदे तवुनसुम पामिट सिटी गवर्नमेंट मणिपुर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अखोजे रूट खुदिंग पामिट पाइ चेली अदु मखोइना चे मतम दि ऑल इंडिया पामिट ओरगा जो रूट टच तव जादे हाइब जे मखोइ खंगदबदुन तवे मसे मरि लाइनबो थुतिना जेंजन बिरगा मखोजे कदाय चेन गदोबनो कदाय द थागदोबनो हादु जेंजन बिउ हुजिक योंग बजादा खोइ खोंग चची छमु खोंगदा ओबोबि मखादा महानी थोंग मथकदा इलिसो मयाम जे कनाने कंट्रोल तौरिगे बचे अखोइ जां वायबा मसे मखोइने लंबी अदुगे मजिक चिलले अदुगे मजिक वहल्लेबा अथु मतंदा गवर्नमेंट ना मखोइगे हिंगनब लंबी पिबियो अखोइने हाइजेनिंग बजे मरमदि कइनोदा मखोइने पिदरमनिना अखोइ रुचिंगि मखोइना चंगाबनिना अखोइ चाखथुंगदे मोइनो मल्लेबा अखोइ वारेबा अदुना खना चेनो मयाम थोलनी अदुना गवर्नमेंट ना जो मखोइ अथु मतन जेंजम रंगनिकेतन सोसाइटी मणिपुर इम्फाल के रूम महल थिएटर रथा असगी तरा तरुक तकिना कुनमरी फौबा नुमित मापनी पांगथोखिबा रथा येत्र फेस्टिवल लिसंगनी कुन तरुकता कंगले जगोय अनोय लेकोल काजल की आर्टिस्ट सुंगना पांगथोखिबा फेस्टिवल असगी मनुंग चना तोंगान बजगोय सुंगना मियाम की थमोय सुमतख्रे हारि काजल की डायरेक्टर बी संजिता देवीना काजल न मणिपुर की लैरिबा फजबा आर्ट एंड कल्चर असि कायहंदना ngaktuna thamnanaba hotnabada achoba thodang logani हौजुकी मतमदा इंखलक्लिबा महैरोय सुंगनासु मणिपुर की आर्ट एंड कल्चर असिबु खंगननबा होटनबियु मणिपुर की कल्चर असिबु तमनिंगबा अमदि खंगनिंगबा सिंगिदमक मतम पुमनमक्ता काजलना थोंग लाउना हांगदुना लैहाइखि हुजुगतेम ब्रेक अमतंग लौमिनासि Institute of Cooperative Management, Imphal, NCCT, Ministry of Cooperation, Government of India. Admission open for session 2026-2027. 37th Higher Diploma in Cooperative Management, HDCM, last week of July 2026. Eligibility, any graduate. Hostel facilities available. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule.
Break ki matung makha tarapa pauda National Highway 37 Imphal Jiribam lambi asi yamna toina chingning khaiba amadi lambi gi fibam phattabana driver sungna awaba khudong chadaba kaya mayoknari lambi asida gari thoriba driver amana phongdoklakpada lambi asi phattaba amadi natural calamity na maram oiraga lambi asida gari thobada khudong chadaba kaya ama mayoknaduna lakli lambi chatpa yadabadagi ching lambida ahing yarektuna leibasu kaya yauri amaromda driver sungna lambi asida chatpada mafam kaya da get entry fee laubasu yauri National Highway asagi awangkul parwan amasung 2 amadi mafam singda chingning khaibadagi chatpa yadabadagi awaba thengnai hairi amaromda nonegi DC Bidyamari Sridhara chair lauduna NHIDCL gi official singa mifam pangthoktuna lambi gi matangda khanakre hairi इधर आज हो गया 15 दिन हो गया 5-6 दिन से इधर तो जिरीबम से इधर आने में लग गया हर जगह रास्ता इतना है कि कहाँ गाड़ी पलट जाएगा कि गाड़ी के ऊपर फ्लैश हो जाएगा कि गाड़ी नीचे चल जाएगा कहना मुश्किल रास्ता तो इतना है कि नाम अपना मौत से खेलते रहते हैं सर Satabdi Express passenger train si chahi ahumgi matungda Agartala dagi passenger puduna Khongsang railway station none district ta thunglakre hari train si chayol amada Agartala dagina Khongsang dagina Agartala fawba service tawgani hari Aroibada maroiba paw amuka hana pisari Lisingani kunhumdagi Jun kun mapanda Sanjam Chirangda kuki terrorist na hatkiba merchant navy Waikom Nilakamal Allies Boychage ningsing mitam ngasi maikum hangdokre Zik fawbagi na ICB na pizza ba pawng matang asda lo shinjare meeting tabir pumna mapu amukana kunjari